Kebeso. Ana kendo, na kyo gende. Yakondo kendo go bwana. Na kyo ko ingi kyo. Yakondo kendo go na okaniri. Yase kiwa. Omwana na mukonya koloita nerega ungurire simu. Omwana oroli inje nimaite tata abana. Omwana okurukuka ke bwana. Ogake? Ogake oroli. Ogake mukonya gonjo karanere nsa ko baranere town mara wapi mukonya gonjo karana. Ogake? Ogake umaite na abange kinyoreke. Oli bwa mwanajeshi? I think na roye. Ogake oli bwa mwanajeshi tata ojutalinje. Tiangote ojutalinje. Tari akuruke baso. Tata kebaso na abange abantu bakubwekana kijisheke. Yo mwana na boroje nere bwana. Tiangote yeke maina. Abantu bakubwekana inje kwabwekani. Kebaso inje tata inje na baise keiga ndoriko soenana. Omwana ina na igune girlfriend yao. Girlfriend? Girlfriend yao. Inje no gake. Gaki no ne type yana to kondigeri and some boy tata. Lakini bona tiandara kuboli. Bwana moire simiane piga moire simiane. Esimi nebire. Simiane bwana in Phoenix na gora 20,000 bwana. Okaiberu? Anyibera boli ansa bansanga na muachi ko. Ekenyoreke bona giasalikire. Mbaka bese ke bachagire ko baba hivi. Lakini na mwalenge na moko. Ogake? Na moko tara. Na kia bana ba mwana jisi na bako inje ngo na kingo tara. Ta kwari type inje mweto mwana oli egento kyo kongo mwete ne classmate. Na cha ocha gali na mabundise sabu chemistry no mwete muna mwete bintu munefi. Ebina bingo mabundisa linde kandetera bana mwete inje bana kumeti kwamba bana kegera ni mwete. Akonya konga igamati aba chisoda ko chia megati nenda bi mitonko linjo maite bwana yo kwa na mange bwana na arosire bwana sana mayo toge chiko maite na kingote na ki kuno mo murumi no na mure sim nya la kyo ga ko mindonta video kagaki muyande na kwisa asite pare sijali gaki nkaranste nafikiria tu hali ya maisha vile inanipeleka vile napitia changamoto changamoto ne lazima yani life tomaite bonika hakuna life yenye iko simple una tevi na kiora matuka amanga yani amanga itinentevi gaki njembu yando mwana uminto nongo nyago sukuma ubogi maisi katoro chirero na ikire baka klasi ya kufa kilemba noroche kerebi motukere yanto nya kombolia maswali ya mangi hata waisinga yo kale koru naye koru moina baba gaki as usual kama kawaida asomo baby. Lakini guess what? Yani naumira nire na musubati wo mwabo. Yani ongambiri amangana. Mangana geta makongo yani mpaka kaibori. Niche na makosera. Yani anyway, mwabo ke boyfriend yuna naru. Wono ni kanguchi. Uyo ndeke basera bana to monyolet. Ya tu. Hiyo nguvu unatoa wapi ya kuendelea kukaa? Mumurori mino manene. Mumuro minto. Mumuro minto ero ni maite kesikia na bako na nje ni maite. Ba anchanete buja ngyote banyolete para kamate baby bakanchana. Akamwe simi ngora. No tali boibi. Historia ni nyamaite. Omwana oli ikagutumeka abantu nenchi simi. Ya tali gotumeka mwana gaki nima onye kakaro mwibiero atakere ko sambu. Abaibi gaki na kitokorera abaibi kinole. Mwana bachansa. Ochaga abunante nene. Onsekera buyo mwana uyo onsekera buya bwana. Na kyo kwanja bwana gosekeru nabaibi. Atokoligere ligo mwana uyo. Gaki kwaligere ligo. Bona nakyo komokani nande kwamwa okomori tokoligere ye type tata abantu kwanza babachoketega no bachoru bo umata kona chimba tokona chiachi umete angota yendo umete muiseke no bwate type yao kapsa na nje ni bwate type yana tayo bona akino kombol ya chako sekabya wane bitongo bikwanda ime onkoni buzi na muisi nakyo kokoni buzi abana badikangote diokoligere lyo mwana onoletega mayenga onoro mwana Wono akiko chiko ya akaketo kolige no elie takantagake. Ikona kwako tanga mwana oitomo maite. Ke? Tata ke basono mate and sampo ite ko twara binte bike. Ngo mubate connection ende nere. Ke? Na kitoko cha ko twara. Nje tata na bana ba manaje shinda base ko be kume nje tingo taka pi. Ikabana kwandukire. Nje tata tingo koruka. Nje kwasa ne ndugu ya no mate ndebo ibintu byo kango banga ne bya magendro. Abakane baisike gakina kingo kolera baisike. Na renga no mu maite ko chime sana. Na kibono ngora nyori simi. Esimine nkonyora kwalenge wana nyokwena nire no moibi egento ko tagere ko korona ko ko sambo moibi wana inegento ko tagere ko naki ekenyoro bana inju toimo kya magena to mwaka ko jia pa to sambe wana ga ko so moibi na ba ko le ko mo kesero ko bako kwao ya okoboko tata moibi lidenge ko iba ko se no okoboko atume umete no ne sheria ngo tabere naki to imo kyo ko sheria ko bako kwao
Ekware konkonya na kinkonyoru omwana oyo mwebere ng'orang'a esimu. Omwana tata inje omaete tigangote egento ndagokonya. Inje esabu yoka nkonya komubundisa agaye. Eito ochake gosoma ochake komanya esabu omote naki inje nara kobundisa kebaso orosire bono otigire kobundisa nari oranyare bono otanyara kende. Bono agendie pigipigi ogore ebinto ebing'a. Bono story chogo ntechi nyinge nkioche chirankonya bwana riba kwa ntena kingo. Ya tari omaete naye gwacha kobori bororo. Naye nkogota naki. Amang'ana abaisige karatika. Kaba muno keba kwandigereri. Handsome boy lakini abaseke bantaete njitimba taiti. Torochi. Iko bana kwa kotaba ngo mwana uli chini simu yana pi. Na vile nimeambiwa maneno hivi. Ya nini? Unaambiwa yani umeambiwa maneno kama yapi? Unakaa tu kukaa heartbroken nini? Yani nkagendo. Nkaumira na sister yake. Yani ontebiri amang'ana. Ontebiri nga kusininchi nkare ko kusari mumuromo abo. Nga kusininchi nkare ko mokora. Nanda yo mwanjete. Yani mwanjete lakini nene kamotebiri ne schoolmate. Aba eneke bago kelikia au kerokio. Lakini kwa nyago itano unajua kibaya ni cha mwenyewe. Ni chemete. Cheboeka. Ngozi ya mwili. Ntiga ona enkyo kora para yero. Aki umwana ominto tigangote imbwate stress. Omondo gochango kago mondo gochango ngonya kare. Omaete tomaeti mamoli. Mamoli no mete tumbiri. Tumbili nkora muigundi. Tumbiri akajama gete gakora atara ne chibutiga ne pigipigi no kamaete kabisa. Kengeiga. Nga nere mamu bana gocha kontogeli. Nga tumbiri no muya gakiti gakonyuome. Haya. Sijui ndio huyo mwingine tena aginja andike to mwana ominto ngata ketanyuome omokungu okabere. What shit is that? Yani akiaba ndampaliko ndengere libobe yani obogima bwa omwana esimu yachiete kare. Bono gakini ni esimu yana pi wanda ne esimu yana. Bono naingi kyoko chikwenda ne chisimi. Okonie ng'ombe okagora esimu atokorigere bintu kwanso kugora. Bono mwana bwana keracho ngebere bono akongebera gontenga nganda tere esimu yakeja bona. Acha koletere. Naina kyo gwanja mangana koletere. Wanjere ko koletere. Bana umwise ko banda koletere. Bono katante ngana manyete ngakandara gusenka yali ngasijui nini nganga moimoki nganga moyo lift. Okamoimoki. Kanya koimoki ebirentane. Bono akibali olinga yokoira. Sobonere bweka tokorigere naki mama mwabanyore to mwise ke bweka. Iko gwata banga tatu mwana mwanajeshi. Tatu mama mwanajeshi abanajeshi gose no bamaiti. Abantu abaiti. Bono bo naki erara ataba muiti. Bono. Wana wachande kiromo. Amana. Endo wachande ke tingote. Amana ngo. Oli ogochandire bono nimeta no chande ningwe to bororo bwako. Ningwe tayo bororo muna njaro na igusigwe ibintu ebi okonya ukora byankunire nkoro amasabo kandagenda. Bono. Esimu yana yanda piga yanda piga. Byangote Jumamosi ga. Ekanisa. Konya musabero mwise kojo gakina kya gochande kinyoro mwete tali yabweka kwantebe. Lakini ntete ngokora investigation. Ya Njero gokwana. Na kingo komanya nako tabe naki. Ande ne wa mangana obo nkondrora. Okay. Ngamukando no gake ngamuka ngaina abantu bali kunywa maruga abo ngasijui nini mangana amange ngamukatama nesi. Nakingo batena ki kwaligererie sura tata kwaligererie sura mateke basona abange. Abantu bakobweka naiga obuge inje kebaso. Iko ngwanya kominyokigo. Kai nakingo chaka kominyokigo tata inje ngotaraga manyeka ne kinyorkero monta maete koja kugungwara iga bona gaki abuna abantu etiyo gake. Shule igabano umwana oli. Ko mogotara nere mubwati mangana nere no bokone mani bokone. Abane digana rakobori. Abana ga maete umaito korigerie tabi. Toli okorigerie mangana chibe. Iga nkanyara mu muromi no batene no gake. Kiri. Ya mumuromi no batene no gake. Mumuromi no naye bagonya kuomana ngasijui akamokonye esi. Toro chibona abuna bwa bantu takere ko bwati. Unaro mwiyo bone ndugu kumbe ndugu yane tigana nagote. Bona abu kwasoire buya. Abuna bwa abantu takere ko bwati. Obono muna bainge kuomana igo komanya abuna abantu abayi bona basinyira bona muna bakobaga n'ebintu byabo. Abuna bwa abayi bona konyoro no maita abayi nandu guikara setega. Toimoki kwanza abuna tutakere ko sa. Wete story iga. Nga ukaka kagenda nga koni mu muregete esimi nga kaletara mu muromi no bakanda bakaoni. Ogi mayani bwa mbere ile tricky sana. By the way, ngozi nyuko hata hadi nimeanza kuogopa kufikiria maendeleo.
Bono ndiga. Omete ogonshtua. Tumbili oyu nanyomete. Tumbili waletera baiseke igo. Oyo no yo 16 yale tataka genda bono ni chende chintenge. Kwanya komorora. Nasikianga tu. Unasikia yani. Wacha nikuambie lisemua lolipo my dear. Till when? Yani, lipo. Yeah, for the first time, ndago tebi nae kora make a certain move. Move yake. Tumbili oyu hata kama simjui, nkagete no muyare nkasetara nyoma. Nande mami ominto ekazini yane yani mune sister yane akagotebi ma muamini oyu mete. Tumbili oyu nkagete no muyare. Ogake. Yani unanichanganya zaidi. Aeke baso ogo sinyire ninchoro chende chintange ngosoka kuchimwa abo Tumbili. Taransinya. Umete kwa hii dunia penye tumefika onde tayo ore muya. Unaende ule monyako kwa yani ku understand kwa tema kumubeka be muya yani ki design. Yani ayekanya ko ganya ko ganyore onye number 1 mpaka number 16 bamo sinyire ninje bono nde chintenge bono ogantenge bono ninje ogasukali ninje ya akakia yuna mangana abantu nanya ko kwa dovisi ke tumnekyo ncherende gakinde best friend yago nanya ko ya gaki for the first time you really have to try this. Tiga sekera mande serious tindigia mache yokonyi yani sokera bono utagete sokera ayo inyore ayafata nore sukuru naishi maisha mazuri tingo tebeti ogende sukuru nayo bakire sukuru okonya guonjo kana na mangange basoko likishauri yako jene sukuru ndero lakini okay no meteke basomnare ni chobeka mumete tariko tari muya naye no mumete Talio muya igo yani lakini kote mande kwa mochenjiri na moche torochi ngocha kutigole skuru bunanja kumbuka mshika mawili moja umponyoka ngotigole skuru kebaza konyome oche tuenda naye rochega tingo tiga skuru pi nere na mete tato mito yani akoma ngenta pi yani ana muzika akiwai. Hiyo information yako mimi eti niolewe eti unabadilisha tangu lini ngozi ya mwili ukaibadilisha dara sha ruguru abo bana amo na kingo kote kona kwamboli mapema na kibono ntabwataniga mumiro minto no gakabu naba abantu na kya gota ichi story mune gone rafiki yae okay abo na bwa bipi batagere bangento egento kyoto tokora mokieta ili mampi ama butenje ngoreta lakini entonga kote bora inje tingoroka matene rafiki yane olinko konye chirenda ama chisabu egento kyokango kora naki ngokoreta mabuta ngena ne gali ase ebichana na baoke bwese igabanya ko samba inje nintaeta mangana bona turaba chungusa buya tonyolenga nore group weyo na kingo toka bona egento ngokora naki tigangenda enda eta mabuta inje mangana yo timeti ogake ina kyakoro ogake njita timbwate abandu munabo turarorana esimba nandi to mbako ibere kabere bona ento kora neke tikangenda ndipoti kara agendayo lakini bona bwata tato mata no mwana jeshi bona kingo chikulipoti mwana jeshi urimbwate kara minyoka tato ora ripoti bwate no gento ngo chikwa basikali bwana ngate ko squeeze ko ikopura ibu bwana urugento keke otete ko mate njo manyene bona bonko anandi kyopi lakini banga ntenda kyo muntu jo to kirase getenju to antu chikumoyi nimbwate no nechibase bwana tata chibesa nje kara minyoka nakota ibiri minyoka kora ngango 500 byo bwata ayo tata mate kwa chakira nande kono bona lakini ko rusi tata egento ndako konye ne chia phone ora oni 120 echika kara bwata iga oni 120 oli mia ine bono ngako tangaza ngane chava ninkoni bono ngio taite wose ba ko ibere kuna ngo muri wata chava ni chava bwana tiangola iga tikanga ndo kuchia wose kora iga nte to anda mwana ali sibako ne maru mwina ali ne ungoka kana roka no abanga ina nganta mamu abago chikora nte to anda mwana ali sibako ne maru orenga nwale oira nonte nonde ga bado hakuna ushaiona sijawahi sikia lakini alafu yani kwa igure tu yani okuigwa mangana ngatumbiri oretire gusaba iseke gusemo iseke gose ya aeto kwenda oe proveri aebweka ngonya malembe tindi ndenge unaona vile nimechapa nimefika hapa kurandika
niacha aebono hata waisi nothing unaweza ni advice aebono genda ukole sukuru aena kebaso mbuya more no maite kebaso kebago kelikiago Kurigiore kaki. Saka kukora mimi bado na ngoja wangu wako ng'ambo atakuja tu. Na mimi nachagua na moyo wangu. Tomondo tako janga bono ngana mwanjiro. You know, onye to bugati feelings, onye to igweti mbwanje tomondo. Mbona ujilazimishe kwake? Najua si kujilazimisha. Ne akta nche na kebaso. Actually tiganda hotebi. Ndio tupendeni na yeye. Ati tokuwa naye. Yani nilikuwa namchukia to the end. Lakini umete love yako grow. Unaye tema gaki for the first time njeti nanya kuiguo sitawezana na siwezana ogakerero nimbwataka kashikilia iga kwanya konte bona shikilia tuenda ama niko na kashikilia tu ya si tu wa kuenda amshua mwana mimi siwezani unajua ronde uchagua you know unajua lakini utaongoja na penzi ni hisia wangu atakuja konya konga masomo iga no Umete okonyora tumbili oyu ne boda bwate urandigiria abwate hata unapo kuangalia ntiga bwana ndo janga kende ngiyo kendo likike basoko mwana minto mo suku mo bogi matalinje koja mwana mo gweti muliro lakini at the end trust me ko mwanchore yo marogio kale na kuambia hata na dawa njeti na mwire ekera bikiana iga tigansi bekera bikiana igambe iga tinda distress ya muntu umeteta stress in this life we have to try na try mpaka mali no bono no le ebi tumosi meke gatari goronga bono kaki na try maajabu ya Musa genda ngomino genda go gende sukuru kebaso genda ngo sawa tiganche ngende lakini I'm sure good news will come bono ayo bye okwo omukwani mokwani kaki ogake naendo china kaite nongonye ayo bono ayo wansalerio litukopi nganzo kere tumbiri genda arato